Seibor nakaslem jong unong san Hima. Unong yalam kaliang Pyrshah ke HEDC uba Titos Kren, ulapan pau ke jingbom sngoy hab ba uba Seibor lang warba u executive member ke Khasi Hills Administrative Council, Kren da ketien hindi hayung Dorbar. Kani ke jing Pyrshah uba Titos ke dinamar uba Seibor lang ulaong, Kuch Hota he, habashim benta ban Pyrshah naga shiti bapan jebab, u CEM yaki officer basam shiti, shakinong di waidong, ban CEO professional tax. Ki order kini ki shopkeepers ki baret like dang mi biang ha ita ipor iba letse lalong kembong ketin hindi Kuch hota hai don't ai challenge that benne iba powel yang ba golong IM yang ba ndala gini ki jingkeli ki ai banya tho da khasi banya tho ai puli da khasi nya keren isu apa mental ami sedak ketin hindi po ye mo jaka ba uman nai nya penwi tang khasi nai penwi pareng ni sendan da ketin hindi nya lep no ya keren hindi no Station Cross nga Katin hindi kini national language mo. the gambut he accept and manya keren hindi ni ketolap ya station cross nga syukwa manwan ratang kini kawai ke point of order ba kata ka ba yong elu kamdan jinga dei bat kini ka bangi juba bangi subha nai pedang ya kata station cross tari ke jingker pat ke jonga nem pedang umno la keren dah bro lah yo ni wala om Kuch swatai tak keren dah apa pedang to ya ke ba Translate kasiru, la keren kasiru.